na bonun thusim ta ngai dingin kain lim kidve tula tidiham ailole tu masangla chun Donald Trump Qatara aholjin thu hi ha ta in hot topic khanin ahung umdoin social media platform le news channel zo sin jong ha ta focus abol mama kha chahi in munchum chuma kona hi thu ki sei jong hi inaza ova ina het diu ta san omen hi jong le rekhoi stam ta ahung umji achun tunia hin avelin neo khat kya kona kahin sei ki dinga hi Donald Trump Qatar airspace hung ahung lutpet aum chanchu ivet le Hollywood Royal Action Scene ho abang jengin Qatar Air Force a F-15 fighter jet ho chun USA President tona Air Force One chu phata in escort anabolu nahi ahi le hui kung akinga a tulama red carpet na jong chun President Trump chu Qatar lengpa Tamim bin Hamad Amata in analimin Qatar Royal Guard ho venbit na nuin hichi airport na chun thupi ta in President Trump chu analimun gari thupi ta le Tesla Cybertruck modify kibol ho zauna in President Trump lim na le la na chu ananeyu na hi hichi hi gamkhat le gamkhat ki he tu na kivil na mai a hi puin alal naw thahat su abol naw kha zonga hi Ichitabang kilim na hi US President dang khatsa chungin Qatar in jong anabol khapuin USA ti ta alo gamdang lamkai khatsa chungin jong anabol khapu win hi hichi achon phat naw le athil pha bol naw sunga hin hisanga hoizo le thupi zo thilpi ding aum na lain mi hau samama Donald Trump adinga jong la ding ham la lo ding ham ti ki gel mo leu mai thei hi ahile hichi Middle East gama Saudi Arabia UAE le Qatar gama Donald Trump aholjin ahin hichi gam thum ho in analim dan chu midang lamkai dang kilim dan to aki khile jengin vanoi pumpi chunga thanei mong kibol na danin anabolun hi Saudi Arabia chun lavender red carpet pha in thupi ta in analimun hicha chu Crown Prince Mohammed bin Salman jong anazawin alampi pangachun Royal Guard chawchun sana ki sim chemjam ki choipumin zana sangta anapikinu nahi chito akibang thimin United Arab Emirates ajong President Trump chu lopi ta in analim kiduvin UAE a Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan jong ama sata in President Trump chu analimin Emirate gam numei honjong amaho chondan lam bet sa tagomin jong limna ananeu nahi Arab gam vai pu ho hin akoma hungjin maljin ho limdan hi chu a hethiam ma maun hi hola achun Qatar leng Sheikh Tamim bin Hamid hin midang ho sang in thupi ta in analimin hi ama hin Donald Trump dinga hi lopi ta a lim nakin abol pi keu se helowin American gam lam kai khatchan anmu khalo golf gam leng in pi akona zana sang pen jong anapi nahi ama sata in hui kunga ahung len pet jingun jong a F-15 fighter jet hoa agat le escort boarding in asol pin President Donald Trump hui kung Air Force One chun Qatar airspace sung ahung lut na chun Qatar Air Force akonin F-15 fighter jet ho git zenin Donald Trump tauna hui kung chu ahin hlon piun aning lang to gelin ahin ga nun ahin hlon piun hi White House official ho Air Force One sunga to ho chun hi chi thil su hi video record anabol daun Qatar lengpan hitia thupi ta limna ananeu hi kipa thu anaseyu nahi hichi escort chu Doha a Hamad International Airport changein achi zomin hechimuna chun huikung akinga zowin Donald Trump chu lopi ta in limnakin ananei kit ngalawin nahi huikung stera kona chun red carpet thupi ta agi phain hichi among khatlama chun Qatar leng Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani chun Donald Trump chu ananga inahi hichi thil ki bol hi adang sanga achum jepna het bai pen thei chu ahile Qatar gama hi mithupi ahi lole jin thupi ho limding ahi tingle athang pia agam Prime Minister ahi lole deputy ti ho chi jiu ahi in ahin la tu chunga hin wang hichi dan china thang pi ho chu aki koido in Qatar lengpa amata aki panin President Trump limding in anading in ahi akomachun Qatar Royal Guard honjong adin piun hichi special unit ho chu Amiri Guard akitin ama ho hi Qatar leng ho veng bit ting monga achum be a training ki piu hi hichi unit na hin mi zani le som hi athiam le a ha chi ki thleng do anein ama ho hin ato diu khat bo omin hichi chu hi le Qatar leng pa hin kho chu ama ho hin kho na san phalngama aven bit diu hi ahile Hamad International Airport akona ahung do wachun
gari thupi ta to na diu gun san aki koi kit ngalen hicha chu to uwa Qatar leng in pilam azut diwa gun tu sa uma hitai hichi convey achun Qatar gam Royal Protocol Division dungzui le phalna a za chombe a ki sim hoibe Tesla Cybertruck ho zauna in United States Secret Service Armor gari SUV to ki gomin anaki tolo nahi ama sanglam muwachun news agent le cameraman ho ake tolon hichi khang thu sima thil su tha chu kap da in aki sabui chengon nahi hichi motor kera chu GMC Yukon Denali in alam kain abanin Qatar police ho gari Audi RS5 ho chun emergency light avaun achi un amahonung chada chun Tesla Cybertruck hoi sela ki sim hoi be ni kitu delin achi kinin alangalangin Qatar police ho by BMW R10 ho git zenin zong azui tu kinu nahi heti zo chun president tawna gari the beast kiti kibang chet ni akitolin anunga chun US Secret Service ho Chevrolet Suburban kiti ho ni akitol kinun abanin Qatar GMC Yukon mama ni ahung kitol kinin amho si chu US Armor Chevrolet 3500 kiti chun ahinjui kinin nahi heti gari pen hi US Secret Service motorcade ho a zaw te jia ahin asunga chun thilbol theina imama adim senin president ho hin suboi theiding mobile network hack theina ho data le military lama tech system ho apo a akom avela ipi boina thei umam ti ho avendo theina diwa amano hi heti gari nunga chun suburban gari ho mama secret service hon backup adinga anei ho chu ahung kitol kinun chuzo chun achaina line in president bank pit gari mama Ford F50 cat truck ho chu ahung kitolin hechi gari sunga cho president hinbulu aum khale akin theilam pena mancha paijing theidinga special counter assault team kiti ho chu hung kipoki no hi achaina momonga alas pen achun gari khat achung dom tabanga kisim khat ahung kitolin hechi secret service ho ECM vehicle hi hecha chu advanced jamming system missile ahilole drone ho detect bol theina zaw ahin chuzong le hitokilhon achun Qatar Royal Special Security hojong hechi ki zon na chan ahung pangun hi camera akona ga kimu pha na chan akonin hichi Royal Protocol achun gari somli lam hi bailam cha aga simdo thei a hi in President Trump chu al wajba kiti leng in pi athun achun sap le leng ho ki vai thun dan cha chumbe khanin anawai thun kinun hi agam chon dana Qatar leng in pi gad ho chu sakol le sangong saw ho a tawun hichi president tawna gari bis chu agong chombe khanin ana kul win hi chuzo chun Qatar gama anam chon dano arda kiti chemjam vaya lam khat jong avet saon hongle da be to thun anam chon dano anavet saon hichi chun president Trump alim naw chu asuhoi chum the na hi ahile hichi leng in pilin ta ekar zani lama len sunga chu alut wachun president Trump jong chun thupi asama ma jengin asei phatti lo ima abol thei di pu nahi hechi khang thu sim tha khat ki sim do na a holjin ahin United States le Qatar gam ki ka ahin economic lam hi hanlang lampi za chomchom ho a hi jong le kinuk tu na lin ta jong an nei win hi White House official website a ki mudanin president Donald Trump in Qatar gam to $1.2 trillion deal ananein hecha hi America huikung sem company Boeing tehin Qatar te akuna akhang thu sima dinga jong anasapen order anamu hi hechi kinuk tuna chun huikung zani le som asuma $96 billion manding simding ti in Qatar Airways CEO Badr Mohammed Al Mir le Boeing CEO Kelly Abbag in sign anabol honin hi White House official akona ki mudanin hichi deal hi America dinga sumlepai din mun lam se a hamphat na hilowa na to hol na lama jong mi tampi eki thopi theiding a hi tin aseyun a hi hichi order abolohin America a to namun lakhal le sang som nga le sang li vel hi kumsi in siamdo azawin ti ati win hi hui kong keu se helowin president Trump hin American simong mong MQ-9B drone jong Qatar gam komin azu ugo in hichi drone deal akibolo avelu hi 1.96 billion vel hinti atiwen chule hichi drone ho hi advanced technology ki mga defense intelligence tichu information imala na dinga ki ha man mama jing khat hi
Qatar hin kinup tu na dang jong sign abol un lam chuma ki khut zomna ga het theidinga energy defense intelligence le quantum computing ti ho feel a hin jong kinup tu na anasimun hi hichi Qatar gam aga kholjin na hin President Trump hin kinup tu na asim da mong chu $243 billion manzat hi atin a hin la White House official saidanin phat so ta hi kinup tu na hin $1.2 trillion chan ge a hin su kha din a sei na hi a hi le hi kinup tu na hi phata in velew hen a phachum ti ding ham atung ding zo se hi America te angen hi a hi Boeing in akhang thasima dinga order na sa pen le lin pen amuin Qatar gamin sector chomin billion sa asim invest a bolon a hile a hiding dol ta hele chun President Trump zo hin Qatar gama dinga hi ki pathil pi ipiham khat be api ding dola hi in hi zong le hi chi sang chun akile lam be in anasoi na hi a hile hi chi thupi ta le zana nei ta akilem na kin ho ki chaya chun Qatar gam lengpa in ama akun mong in President Trump ju ultra luxury mong Boeing 747 khat hi anapi na hi hichi hui kong hi Qatar gam lengte adinga ki si mong Palace in the Sky tia ki he to ki bang a hi hichi hui kong hi $400 million velman a hi in hichi thilpi hi gam khat ki het tu na thil ki pi ho la a aman tampen hi din jong ta san hi hichi hui kong hin ki sil na ding bathroom lin ta ni anein toilet ai lo le lavatory kiti ko anein master room khat le guest ho gi na ding bedroom khat chele lounge ti chu ei ho he theidinga common room ti deu dan tai ma kisim numta ga le na ding mun izan ham jong hi anein private office jong aumin asunga chun passenger somgit le ko dol theiding capacity anei na hi President Trump hin hichi ki pa thilpi lin ta le thupi da hi amu dinga a hi in a hin la hichilai hin aboi thei khat ana kin na hi US dan pi la a foreign emolument clause kiti pen sunga chun gamlam kai lin President pa hi jing jong le koi machan gamdang government a kona mantam ta ki pa thilpi hi hen tun na thei thil ja chom hi jong le Congress ho phalna jaw lowa akisan theilo ding a hi ti a hi hechidan chu me ebe in Democratic Party ho chun Trump hi ne gu cha gu bol a hi ti in ngo na anei ki tawin a hin la alang khanin President Trump ama ta in asein e hon bon ki pa thilpi mi zo si ipi ule ipidinga Qatar te ki pa thilpi chu kasan lo ding ham mi khat chun thil khat APA hi le hi chi chu asit na ipi ding ham ati na hi interview khana ama hui kong Air Force 12 a hil chin na chun echi hui kong hi som li a lui a hi ta in hi ji hin maintenance ading in zong sum a ha lu le ta in hichi Gulf lengten Boeing 747 hi AP wa ineiule ipidinga hui kong alui sa cho iman man diu ham ati na hi ahin la Democratic ho chun Trump hi President ahung kaya konin ama phat chom na ding thei thil ho a ha ki kumin ama phat chom na di zaw na ho a thulu na amo sim e tin ango kinu na hi Trump in lam kai anapu na phat masalaya jong chun hitia hi ngo na zat ana umin gamdang lam kai ho Trump hotelin aum sa in ama min phat na ding le a business su hoi na ding cho akuna a political lampi sim hoi ding agu na hi ti in ngo na aneyu na hi chuti a hele chun silaya do na len ta kha cho hichi Qatar gamten thupi ta le ngai lu na nei ta analim naw hole ki pa thilpi a $400 million man hui kung ahin pi jingu hi thilpha ki bolpi namai mai a hidem a hi lole asunglama hi thugu khato kit hi khading ham ti a hi NBC te report khara ki mudanin Trump organization giti achapa alin tenin amo pu hon pen khun Middle East lamin a business u ha ta in asulin ve tin akimui na hi ato agon tha ho Saudi Arabia UAE Oman le Qatar change in akisulin be ta na hi Dubai a khun Trump International Hotel le Tower zong aumin Jeddah a Trump Tower mama khat a hi in Muscat a hotel tha khat a hi in Qatar capital Doha a luxury golf resort khat akisapanin Qatar gam real estate company Sovereign Wealth Fund kitite to hin ki khut zomo hi a hile chilaya athupi pen khat cha hile tu chung nai cha a Middle East gam aga kholjin na achun Donald Trump hin hichi ama in sung business hat a akisu let be na gam thum ho se chu ana chu ni akiti na hi CNN te report khara ki mudanin achi sa kum phabep sungin Middle East sunga Trump organization business hi ale thum lamin akhang towe akiti na hi
Hechi Middle East a Trump a holzin hi USA gam president hi na hilawa a in sung thunei hi na a chi Jordan jong a sein a hi aji chu gincha thei a hi na le gincha am na ta kha cha hi le Qatar gam se a hi Trump hi lo pi ta a anakilim a hi puin Saudi Arabia gam le United Arab Emirates a hotel le a real estate business hata a khan to na gam te ni a zong hin chuti ma chun anabolun thupi ta le lo pi ta in anali mun a hi ahile President Trump politic lama akido pi ho hin adem na ding le asei sit na ding hi anei jingobin kiwa lo hilin aumun ama support ball mi ho mama ki sanin jong gamsung president hi ki thleng do a agamsung vai pu a vetu dinga ki thleng do a hin ama insung family business su ha na ding le su len be na dinga wanui gam chun le dinga ki thleng a hi pui ati win hi ezong le President Trump wang chun koima thu ala hi ben koima jong adim pu na hi ahile Trump in hichi a holjin na hin ama insung kin to ki sai ima anei pui atina in ama ho insung sum kol be na chu achapan avet kol ahinai hi jong le hichi ho akona thilpha amu le chanpha achan ho chu Trump jong chang tho tho a hi ji chun amin hi azaw tha sa te te lo ji wa hi tuni video ading in hi chan chu hin tin video kit ting ki mu kit taw te na bonun stay safe and stay blessed.